A mi ćemo još jednom moći pogledati naše drage goste iz Makedonije. Njihov prespansko-makedonski mentalitet, srdačnost i društvenost omogućili su im nastupe diljem svijeta. Hrvatska, Norveška, Turska, Poljska i SAD. Kud Taše Miloševski već 7 godina uspješno organizira međunarodni folklorni festival pod nazivom Berba jabuka u Prespi, koji se tradicionalno održava svake godine od 24. do 28. rujna. Upravo će u svom drugom večerašnjem predstavljanju izvesti svoje tradicionalne plesove i ora iz prespanske regije. Pojam Mala Prespa, otkud dolaze, označava dva usko povezana geografska pojma na tromeđi Albanije, Grčke i Sjeverne Makedonije. Malo Prespansko jezero i istoimenu geografsku regiju u istočnoj Albaniji upravo je većinsko stanovništvo Male Prespe albansko stanovništvo, dok je makedonsko stanovništvo u ovoj regiji manjinsko. Utjecaj u folkloru ove regije vidljivi su svih naroda koji u toj regiji žive. Nematerijalnu kulturnu baštinu Male Prespe vidjet ćemo u izvedbi koreografije pod nazivom Biserot od Mala Prespa. Autor koreografije Jovica Blaževski. Glazbenu obradu potpisuje Vlatko Terzijski. Pozdravimo velikim pljeskom naše drage prijatelje iz Sjeverne Makedonije. Kada sluša ovo, srcето ми трепери и душата ми е полна со радост и среќа. Сите фатени играат, пеат и се веселат. Среќата владет. Е ово е бисерот од Мала Преспа.
Veliko hvala našim dragim prijateljima iz Sjeverne Makedonije i naravno hvala vama draga publiko što ste ih ispratili na njihovom posljednjem nastupu večeras. A posljednji put večeras na ovoj pozornici ćemo vidjeti naše drage prijatelje iz Argentine. Glazba i ples prenose jasne poruke mira, prijateljstva i zajedništva, spajajući plemenite namjere